dag skal jeg spille Spider-Man Miles Morales. Okay, og de første gang jeg spiller så skal vi have fundet og vende. Jeg skal bare skulle continue, det er fint nok det her. I behøver ikke, altså, jeg har nok set oplevelserne. Altså, jeg er virkelig dårlig åbenbart. Det er ikke sådan, jeg er tvunget til at spille her. Måske en dag vil jeg spille Sonic X-Treme Racing. Jeg kan kun gøre, hvad jeg selv. Nej, I kan godt se. Så er vi lige om jeg ser dig. Jeg synes jeg nok være en dårlig YouTuber. Jeg synes, jeg er dårlig. Tak fordi I subscriber. Så vi tæller på at komme ind på livestreamen. Ja, og jeg skal livestreame. 4 kvinder. Jeg skal blive bedre til det her spil her. Okay. Jeg har tabt tråden. Ikke mere. Mange for dum. Og jeg fortalte i spillet. Jeg skal nok spille den første gang. Men det tror jeg nok. Jeg kan se nogle rigtige videoer, så jeg bare kan ud og se meget Spider-Man Miles Morales. Det her er en af de mærkeligste glitch, jeg har prøvet med det. Okay. Login. Og der er tid på, så jeg har ikke rigtig tid. Jeg har på 14 minutter. Jeg har faktisk godt spillet. Jeg kan faktisk godt finde ud af det. Jeg ved ikke, hvem det er. Jeg ved ikke, hvem der er chefen. Det er Kissen. Spider-Man driver ikke for det. Jeg kunne bare lette ham. Hvad var det? I'm at home, but I can come to the hospital. No, stay where it's safe. But you're hurt. What if something happens to you while I'm not there? Mijo, this isn't like City Hall. We're all okay. You stay where it's safe. Entiende? I'll be back soon. I'll even let you sign my pass. Okay, Ma. Nos vemos en casa. The kid. Jeg ved finalmente pelo medo. Eu não mando o chefe. Mom, I saw what just went down at your mom's route. You okay? Where are you? I'm headed to Braithwaite Bridge. There was an explosion. Alright. So if Roxxon shows up, run. Got it? They'll look for some of the blame for all this, and it won't just be the Tinkerer. Okay. I'll be careful. Jeg er jo bare That dårlig. explosion looks bad. I gotta hurry. Jeg skal nok være så hurtigt, jeg kan være nice nu. 30 minutter. Hold da. Spider-Man klar altid. Corners begynde weekend indtil Spider-Man indtil Spider-Verse 2027 den 4. juli.
2027 den 4. juni. Begins Into the Spider-Verse. Det er så bare det begyndte Spider-Man Into the Spider-Verse. Så i Spider-Man Into the Spider-Verse er den første, og så ser jeg Cross Into the Spider-Verse. Og så kommer der The Beginning Spider-Man Into the Spider-Verse. Like the plaza was just a warm-up Jeg er blevet træt af nok sådan. or a distraction. Let's not shoot each other, all right? Hvem er det der? We're after the new form. Ignore everything else. Taco anda. Okay, det er en ny form. Synes jeg har en stor form. Get rid of them. Then grab as much as you can carry. Jeg får bare en bus. Finn. Måske skulle du lige have gemt dine powers. Ikke... Ja. Og nu er det sådan. Jeg er på min lille. Are you okay? I'm fine. But did you see? The Tinkerer. Finn. God. I saw her today. If I should put everything together. It's not your fault, man. I was so happy to see her. I wasn't paying attention. Jeg kan mærke, at der er en Spider-Man 2 meget, fordi det er nogen af mine. Boom. Ah. Nej, det var måske ikke dårligt. Hvad? Lad mig lige tjekke. Og lige se, kommer. What the? Klokken 12.00. Klokken 12.00. Du kører mig, ikke? Og det er sådan noget hundig havevej, er du ikke så? Det var også lidt. Nej, det er ikke derovre. Nå. Den styrter. Kom så, Spider-Man. Spider-Man klarer altid ikke ens. Det sagde Peter. Meget så Spider-Man klarer altid. Men Peter siger ikke altid. Hold da op, jeg har det sådan her. Altså, jeg vil sige, at der måske er den værste sæson af spil her. Fordi at hold da op, jeg er presset. Og det er sådan noget. Måske skal vi lige... Der er kigget.
værste. Så det her spil her. Jeg har sådan nogle knapper på. Jeg kan ikke se det. Okay, jeg er virkelig dårlig. Men jeg begynder. Jeg er faktisk ikke begyndt at spille det. Jaha. Okay. Det er bare for sjov. Jeg er Spider-Man. I did this. Powers. I made it explode. Everyone's safe. After the explosion, the bridge started We've got eyes on the other Spider-Man. Please advise. What's going on? No idea. Copy. No! No, I'm not your enemy. What are you doing? He saved us. Hey, leave him alone. I'm recording this. Put that phone away now. I said put that phone away now. Put your hands off my phone. Leave them. Shut up. Leave them. What the hell? Where'd he go? What happened to Roxxon being here for us? They were gonna shoot me. They didn't even listen. Are you okay? No. You want breakfast? Well, that cost us Roxxon property and it destroyed our bridge. This is messed up. That's not what happened. Here's the team. She stole the new floor. No idea why. It's my fault the bridge blew up. No, it's not. I'm headed to the campaign headquarters. Do you boys need anything on the map? I could pick up Lisa and Coco. I thought you quit after last night. Why would I quit? I said I'd fight for my home. I meant it. You could have died. Our family doesn't give up. Oh no, it's not happening. You know that. Mom. Fool said the cocoa will be great. If you don't mind. I don't mind.
And I got powers. And I thought I'll be able to fix anything. Do anything that Spider-Man does. Whenever you say Spider-Man, you always mean the other one. You're Spider-Man. You can fix this. Your way. Here we go. Got my position, let's hit the road. Came along, now my people here with me, I'm in my zone. So I tell you where to go, I tell you how to move. I got longitude and latitudes. Keep it moving, that's my attitude. Looking back, I know it's right there on the city. On my back, I wear it proudly. I took the message and sent it, feel like I was born for this minute. This is my time. I'm seizing the moment 'cause I got a Oh, it's really cold. Men hvis den går ud, altså jeg har kun tilskud. Jeg håber ikke, at det svarer noget tid. Look at that, New York! Men jeg vil bare sige tak, fordi jeg søgte medvendig på det spørgsmål. Og bare lige så tak, fordi I så med i den her video. Velkommen til med, så husk at subscribe til kanalen og like til den. Vi ses næste gang. Vi ses.